jewe mu bihumbi 2009 igihe cya operation umoja wetu ntuza yavuze Colonel Bora nafashe telefone mpamagara Omega ariwe Colonel ariwe Ntahunguka Pacifique ari uyobora FDLR uyu ngo ndamuhamagara ndi Gisenyi ndamubwira nti Pacifique uri umupilot wigiye piloting mu Bufaransa ntabwo urinjije uri umunyabwenge iyo ntambara urwana yo kumara abantu wumva uzayitsinda abandi ko batashye barwara kabije ba General Jerome batashye ba General Murenzi batashye wowe watashye kuki udataha ushaka kuzagwa muri ayo mashyamba aranyibwira ati mon general tereka nkubwiza ukuri nzagaruka mu Rwanda nta mututsi n'umwe ukiri rumwe ndamubwira rero Ntahunguka nta Rwanda uzigera ugeramo uzagwa muri ayo mashyamba urumva bariya niko batekereza iyo tuvuga threat ya FDLR n'abayifasha tukabikorofainga nka threat ni ibyo ngibyo tuba tuvuga ntabwo u Rwanda rwaba rwaragize experience isa nayo guhera 59 intiti 10 zitarenze zikubaka ideology ya genocide zifashijwe n'abandi nyuma y'imyaka 30 zigatsemba abantu miliyoni ukavuga ngo the same people bari hakurya hangaha bafite the same ideology ngo ntabwo ari serete waba wibeshye nubwo yaba ari umuntu umwe ufite iyo ideology ntabwo bakwiye kubaho aba akwiye gushyirwaho hajya rero abo ngabo bagitsimbaraye hakurya hariya wenda igihe with the time ndibaza ko uko ibihe bigenda imbaraga zizagenda zishira hari n'igihe ndibaza ko nabigihe cyabo kizagera ariko ntabwo umuntu yabura kuvuga ko nubwo bose baba bari hariya hariho abagera aho ngaho bagasubiza ubwenge ku gihe ariko nabwo biturutse mu mbaraga nyinshi cyane nabwo na approach ya yindi ya leta yacu na leadership ivuga ko buri muntu wese ni ukumugerageza abantu bakamuha amahirwe. Iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 1922 naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3 muri kumwe na Venuste Nshimiyimana basuza kandi ubaha ikaze ku makuru tugiye kubagezaho muri uyu mwanya. Igisirikare cy'u Rwanda kiravuga ko abarwanyi ba FDLR bari muri Kongo baba bisuganya bitegura gutera. Minisitiri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu yavuye mu bitaro kuri iki cyumweru bamaze kumushyiramo icyuma kigenzura imikorere y'umutima we. Abantu bataramenyekana bishe barashe umunyamakuru muri Mexique mu mujyi wa Acapulco mu majyepfo y'igihugu. Amakuru arambuye ni mukanya. Minisitiri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu yavuye mu bitaro kuri iki cyumweru bamaze kumushyiramo icyuma kigenzura imikorere y'umutima we. Ibitaro yavurirwagamo byatangaje ko ibipimo by'umubiri we byose bimeze neza harimo n'iby'imikorere y'umutima we. Ibyo bitaro byavuze ko icyo cyuma gipima imikorere y'umutima we bakimushyizemo mu rwego rwo kugira ngo itsinda ry'abaganga bamuvura rishobore gukurikiranira hafi uko umutima we ukora. Uyu mugabo w'imyaka
y'imyaka 73 y'amavuko yagiye mu bitaro bya Sheba Medical Center birahitwa Ramat Gan ejo kwa gatandatu mu byaje kugaragara nk'ikibazo cy'ubuke bw'amazi mu mubiri we. Nyuma ku munsi w'ejo Minisitiri w'Intebe Netanyahu yasohoye video avuga ko yumva ameze neza, asaba abantu kwirinda kuguma kuzuba no kunywa amazi kubera ubushyuhe bugera kuri dogere 38 za Celsius cyangwa 104 Fahrenheit. Mbere yuko ajyanwa mu bitaro byari byavuzwe ko yagize ikibazo cyo kuzengerezwa nyuma yo kumara amasaha ari hanze ku zuba ryinshi. Amatsinda y'abarwanya ubutegetsi muri Myanmar harasaba leta y'Amerika inkunga y'amadolari agera kuri miliyoni 500 yo kubafasha guhirika ubutegetsi bwa gisirikare. Iyo nkungu basaba niyo kugura ibikoresho bya gisirikare birimo za burende, indege za gisirikare zitagira abapilote n'ibyuma kabuhariwe byo guhuma amaso bireba mu kirere. Mu kwezi kwa 11 mu ngengo yayo y'imari y'umwaka 2023 Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatoye itegeko ryemerera inkunga imitwe irwanya ubutegetsi bwa gisirikare, ariko nta mubare w'iyo nkunga wagenwe. Kuri ubu amwe mu matsinda abarwanya ubutegetsi muri Myanmar yatangiye gusaba Kongere ya Amerika ko yagenera miliyari 525 z'amadolari y'inkunga yo muri urwo rwego. Ubu busabe bwatanzwe na guverinoma y'ubumwe ya Myanmar ikorera mu buhungiro, ikaba iharanira guhirika ubutegetsi bwa gisirikare buriho muri Myanmar, ifatanije n'amatsinda 3 y'ingabo zigometse ku butegetsi n'andi matsinda barwanya b'imitwe yitwara gisirikare yiganje mu bice byo mu cyaro cy'icyo gihugu. Guverinoma ya Myanmar ikorera mu buhungiro yabwiye Ijwi ry'Amerika kuyohereje ubusabe bwayo mu nteko ishinga amategeko na Sena y'Amerika, ariko ntiyavuze icyo bayishubije. Abayobozi b'izo nzego zombi banze kugira icyo batangariza Ijwi ry'Amerika ku bijyanye n'ubwo busabe. Abantu bataramenyekana bishe barashe umunyamakuru wo muri Mexique mu mujyi wa Acapulco uri mu majyepfo y'igihugu. Baraye bamurashe muri parking mu gihe yarimo yinjira mu modoka ye. Abashinjacyaha batangaje ko batangiye iperereza ku rupfu rw'uyu Nelson Matus wayoboraga ikinyamakuru Le Real de Guerrero. Mexique ni kimwe mu bihugu bitoroheye ubwisanzure bw'abanyamakuru. Matus yari amaze imyaka 15 akora umwuga w'itangazamakuru, ahanini yibanda ku nkuru zigaragaza urugomo n'ibibazo by'umutekano muke birangwa muri Mexique. Ibyo biremezwa n'umuryango Reporters Sans Frontières uharanira ubwisanzure bw'itangazamakuru. Kuva mu mwaka 2000 abanyamakuru barenga 150 bamaze kwicwa n'abakekwa kuba bakorera imitwe y'abacuruza ibiyobyabwenge. Reporters Sans Frontières iravuga ko leta ya Guerrero yibasiwe n'urugomo rwo ku rwego rwo hejuru rutuma abanyamakuru bahakorera nabo bibasirwa n'abakorera iyo mitwe. Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Mujye no kuri wa eshatu akadomo radio yacu voa.com. Mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na Twitter. Muradusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya turajya ku makuru avuga mu karere k'ibiyaga bigari by'Afrika. Mu Rwanda leta yemeza ko inyeshyamba za FDLR zirimo zisatira umupaka uruhuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi biratangazwa n'ubuyobozi bw'intara y'Uburengerazuba ubwa gisirikare n'ubw'inzego zibanze. Gloria Tuyishimira kurikiranye ikiganiro izi nzego zatanze mu mpera z'icyumweru gishize. Ni ibiganiro binini byibanze ku mutekano w'abaturage bo mu karere ka Rubavu. Byari byitabiriwe n'inzego z'ibanze zirimo abakuru b'imirenge, utugari, imidugudu, abashinzwe umutekano mu nzego zose n'abandi. Byasaga n'ari impuruza ku bayobozi k'umutwe witwaje intwaro wa FDLR kuri ubu wasatiriye imipaka y'u Rwanda iruhuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ugamije kuza guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Umuyobozi w'ingabo za Brigade ya 301 mu turere twa Rubavu, Rutsiro, Nyabihu n'igice cya Ngororero, Lieutenant Colonel Byarasa William yemeje iby'aya makuru. Aho tuganira n'abaturanyi bacu wenda biza kujyana n'amarondo ku mupaka hose hagiye FDLR barahari hafi n'umupaka hari. Noneho wajya kujya Cyanzarwe kuri mupaka ni Cyanzarwe n'ariya bahazanye bita Gaston. Station zabo nta nubwo ari ukurasa gusa, ariko bageze amahirwe babona nuko bica abaturage. Uyu muyobozi w'igisirikare yongeye kugaragaza ko hari impungenge z'uko izi ngabo za FDLR uko zaza zingana kose zishobora kwica abaturage. Icyo kintu rero ni ukukireba tukagifatanya twese, ari nayo ubona
ikibazo dufite hariya. Urumva niyo baza ari batanu bakinjira mu giturage batwicira abaturage. François Bitegeko, umuyobozi w'intara y'Uburengerazuba, nawe wari umushyitsi mukuru muri ibi biganiro, yavuze ko nta kidasanzwe kuba uyu mutwe witwaje intwaro waba uri hafi y'u Rwanda muri Kongo, kuko ngo basanzwe bakorana bya hafi. Icyakora ibi ngo bigamije kwibukiranya k'umutekano ku mipaka ndetse no mu duce tuhegereye ugomba kuba udasanzwe. Bwana Bitegeko yibukije inshingano ku ruhande rw'abaturage n'abayobozi. Icya mbere cyo inzego z'umutekano zacu ziri tayari, ingabo z'igihugu n'izindi nzego z'umutekano bari tayari, ariko uruhare rw'abaturage narwo rurakenewe, cyane cyane mu gutangira amakuru ukayatanga no ku gihe, no kugira uruhare nabwo mu kubungabunga umutekano aho batuye. Twahuye uyu munsi n'abayobozi b'amafasti, abayobozi b'imidugudu, ab'utugari, ab'imirenge, ubuyobozi bw'akarere. Abo nabo bafite ingamba zabo zo kubungabunga umutekano w'abantu n'ibintu byabo. Usibye umutekano ku mipaka ndetse no kuba maso kw'abayobozi, Bwana Bitegeko yavuze kandi ko kwambutsa ibicuruzwa mu buryo butemewe bikorwa n'amwe mu baturage nibikomeza bishobora kuba intandaro yo kwitiranya umugizi wa nabi n'umuturage usanzwe, dore ko mu bihe bitandukanye hari abagiye bumvikana baraswa ahubwo ari abaturage babaga bambutsa bimwe mu bicuruzwa mu buryo butemewe. Bamwe mu bari bitabiriye ibiganiro barasobanura ingamba bafashe zo gukomeza gukumira uyu mutwe. Uyu ni Ndayambaje Martin, uyobora umudugudu wa Karukogo, akagari ka Rukoko, uherereye mu murenge wa Rubavu. Icyo tugiye gukora rero nk'abayobozi, tugiye gukaza ingamba, dukora ubukangurambaga mu baturage, cyane cyane twegera abaturage. Ikindi tugiye gukora ni gukurikirana cyane cyane mu mudugudu no mu masibo, tugakurikirana tukamenya mu gitabo cy'abinjira n'abasohoka, tukamenya abinjiye mu mudugudu cyangwa se mu isibo batari basanzwemo, tukamenya n'abari basanzwemo ese barahari bose n'abadahari. Ibyo tugiye kubikora bizadufasha cyane. Muri ibi biganiro kandi Bwana Ryarasa yagaragaje impungenge igihugu gifite ku mpunzi zirimo guturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, avuga ko abaturage bo mu duce dutandukanye tw'igihugu bari kwivanga n'impunzi zituye mu nkambi ziri hirya no hino mu gihugu. Kugira ngo ikindi ubona gisa nkaho nacyo kituruhije ikintu cy'impunzi zirimo kuva muri Kongo, ariko noneho ugasanga kirimo ikibazo cya mbere kirimo ni uko n'abaturage bacu bivanga muri izo mpunzi nabo bakajya kwiteganya. Nubwo bimeze gutya ariko ubuyobozi bw'intara y'Uburengerazuba bwatangaje ko uretse impunzi zisaga 10,000 igihugu kimaze kwakira ziturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nta kizabuza u Rwanda gukomeza gutabara impunzi. Ntabwo tuba twifuza ko umuntu yava mu by'ukuri ngo aze ahunga, ariko nyine ufite ikibazo ntiwamutererana. Niyo mpamvu tubakira, imibare yo niyo ngiyo. Twifuza ko iwabo hatekana, nabo bagataha nabo nicyo baba bifuza bakajya mu byabo. Bamwe mu baturage bo mu karere ka Rubavu nabo babwishwe rya Amerika ko bagiye gutangira amakuru ku gihe yaho babonye umutekano muke uwo ari wo wose. Ubwo rero ndavuga ngo rwose leta yacu ikomeze ishyiremo imbaraga, natwe abaturage tubafashije dutangira amakuru ku gihe, uwo duketse tumutanga kugira ngo bibasheho kudufasha, bifashe na leta. Abagizi ba nabi bikekwa ko ari abo mu mutwe witwaje intwaro wa FDLR uheruka kurasa inka z'abaturage mu murenge wa Busasamana mu karere ka Rubavu. Icyakora aha nta muturage wabigendeyemo, gusa mu mwaka wa 2019 uyu mutwe wagabye igitero mu karere ka Musanze mu murenge wa Kinigi, aho abaturage 14 aribo bishwe. Abarwanyi 19 mu bagabye igitero icyo gihe barishwe, 5 bafatwa ari bazima, bavuze ko bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, i Rubavu. Muri Tanzania umuntu umwe w'impunzi wo mu nkambi ya Nyarugusu yishwe mu mpera z'icyumweru dusoza, abandi babiri barashimutwa, byose byakozwe n'abantu bataramenyekana. Inkuru irambuye James Jovine. Iryo sanganya ryabaye isaha 7 zo mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu mu nkambi ya Nyarugusu zone ya 10. Uwishwe n'umwe mu mpunzi z'abanyekongo baheruka guhungira mu gihugu cya Tanzania mu kwezi kwa 4 uyu mwaka turimo. Yari umugabo wafise imyaka hafi 40. Bamwe mu babanyi bavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko abakoze bwo bisha bakiye batwara ikiziga cya nyakwigendera n'abandi bantu babiri b'abaturanyi bahunze bava mu gihugu cya Kongo. Gushika n'ubu nta wuzi amaherezo yabo. Amakuru yizewe yemeza ko uwishwe